Zoom программасын скачать эткен үйрөнөбүз. Менде iPhone үчүн App Store'га киремин. Эгер кимде Samsung или там Android болгон болсо, анда Play Marketке киребиз. Поискти басабыз, бул жерге Zoom деп жазабыз. Zoom. Мен просто ушинтип Zoom деп эле скачать этип алам. Мен мурда скачать эткендик үчүн мага могул чыгып атат. Останавливается она у меня. Так, Zoom программасы ушундай болуп скачать этилет телефонго. Так, подождем немножко. Zoom приложениясын скачать эткен болсоңор, анда Zoom'дан болчу сабактардын просто ссылкасын эле басып киресиңер. Өтө удобный приложение экен. Еще сабак өткөнгө дагы аябай ыңгайлаштырылган экен да. Сабак өткөндө кааласак бири-бирибизди көрүп сүйлөшөбүз. Голосубуз угулат да. Так, открыть дегенди басабыз. Мынакей, мен Zoom'дан регистрация болгонмун, ошондуктан если войти в систему деген болсо, мен өзүмдүн Zoom'га кирем. Мынакей, мен өзүм регистрация болуп койгонмун. Zoom'да бармын, ошондуктан разрешить. Да. Эми Zoom, мынакей Zoom'га кирип койдум, Вот Zoom. Музамат Керимова. Да, мен. Это ваше личное пространство. Через почта регистрация болуп койсоңор болот. Эми Zoom'га сабакка кирем. Zoom'га сабакка киргенде мынакей мындай ссылка келген, силерге ошол ссылканы эле басасыңар. Ссылканы баскан болсок, мынакей ожидание. Запрашивает доступ к камере. Разрешить, если видео менен кире турган болсок, подключиться с видео, если видеосу жок кире турган болсок, подключить.